Ingat laki nembian guru. Ipata berdeer, ampun tau satu ulang, mak nyari laku itu ulang. Coba meninakan nak. Ampun, cak ulang. Coba ambian kau cak sini. Bismillah, bismillah. Laku dia laku iyo. Cuma ledak lagi ni, yo cak dengan aku. Ya sikit udah. Dengar ki. Laku sana kak. Si ada kak disa ada nambok. Siapa ki malai ro. Si ada kak disa anu ampun masak. Gula kengki bola na rakora. Kak disa ampun gitu. Kok bos. Si asal ning sewereng, telur wereng. Nyaman. Tuh, jak reng kadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masak na sana. Labas mon masalah kan ngakan. Ya Allah. Bagai sembilu roh. Haram lo kata ada roh. Lo kata ada roh, aku tak nyap-nyap. Nyok ni. Sengakan roh. Pada bigule lembagi nyara-nyara ni maturu mengakan bahaya bos pun lawan matua. Tuh tak yompak de. Yompak ya bos pun. Padahal matua ngabas kudu tak tak nyaman de erne senikele. Keng ba bo curiga menurut. Maya bos pun. Paham gi? Ayo. Palebur mapunga orang. Insyaallah biar tadi reng mulja. Ketika asan udah sekut mapunga orang insyaallah tadi reng mulja. Pan, lanjut. 11 ya, tahu apa? Kita mana? Setong-setongan. Hah? Jam apa mak jam songo sedih? Amerika ibu. Jam Bali kok. Bali rekor selisih 1 jam. Benih pak. Ya, ini kaki. Senomor 2 kehasan Huda ini kabar Arab tidak kenal lelah. Pada leson aja. Oh ni ngapolong ning rambenan. Terus lagi maksudnya. Apa ya? Laku bulan pada pengajian lu macam. Bobo. Tak sare tanju nanti teman-teman laku. Tak kenal lelah. Termasuk beliau. Ini masa aja dia lagi jadi berdoa dengan. Ini betul, macam ni betul. Jadi lagi jadi betul. Deh, nak laku. Gula sedih lagi, ya tak lama. Tapi aku ni jadi lagi, mungkin pada orang yang pakai jadi lagi. Jauh orang gimana? Ya kiasan udah aja saking gimana? Apa macam itu jadi gimana? Thank you. Tidak kenal lelah. Lah, pejuang itu begitu. Tidak kenal lelah. Sejak pun istilah dia holilas angkasa. Bismillah nanongkok ning yaten. Kula ngabas abah apa nih kan? Sarang ke Sufyan ni, matuana. Ni kabila lebada le bismillah, ni kata nyoron magi lebada napa? Magi le kebun takriya, mau dihadang begini. Maju terus. Caring bismillah nanongkok ning yaten. Tetilah taan bener. Lelah capek. Diperiksa ni ke beliau. Ceramah wani kok leso. Perjalanan leso. San latoron adon tek bila saja ceramah leso. Senyaria bahan leso. Abing baleso. Keng guna apa jaring lah kadung le pangkat dengan apa ni kamu? Pangkat tidai ad-da'i ila Allah. Ni kan leso. Lah kadung ti pangkat jalan ibadah rumah. Kita mau bentan. Coba kita membian tak jadi penceramah leso. Membian lembah kita andi laki leso tak leso. Leso. Andi laki. Jadi bila sudah leso. Kita andi anak. Aduh mayu mati baik anak. Berarti kapi wani kan leso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Leso. Aku limpu. Kan beda puisi tak pati raja roh. Puisi hujan tak pati raja roh ya. Risit sedero. Aku limpu, aku lesu. Bila ni kau setara tak lesu? Beliau mungkin tak lesu pun. Wal abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi ta'ala. Beliau sudah hamba Allah yang beriman itu bila mana sudah wafat yastarih istirahat beliau sudah min nasabid dunya dari kepenatan kecapean di dunia wa adzaha dan sesuatu yang menyakitkan di dunia beliau sudah istirahat menuju mana ila rahmatillah menuju rahmatnya Allah
Istirahat mungkin. Ya, mon sebab nget-ngetan oke. Setetian tintetian gidi odi. Aromon mate wal abdul fajir. Adapun hamba Allah yang jahat, yastarihu minhul ibad. Aja dia mon mate se istirahat beni se mate se odi. Pangoca bengkalah. Bengkalah mon saja. Ngidete dunggo mon saja. Mon ki bedaru tay ngidete dunggo. Wal bilad negara aman san gini ka mate. Wasyajar kabunggaan aman daya tebang. Wadawab binatang-binatang ternak aman, sape aman, hembe aman, tumba aman. Alhamdulillah kini kalau mati kengkelen noneng seda aman seda lem dipupu dan dititi lempuk. Semoga kita selamat.